Itu yang aku nak highlight sebenarnya ni. Claim stoner tapi kau sebenarnya chemical user. Ini yang Kit nak cakapkan tentang hari ni, kaki sulam. Dia claim dia stoner sebab apa? After dia using those chemical drug dan 3-4 malam tak tidur, by the end of the day, dia akan seal dengan cannabis. But the thing is, why you should take a chemical drug? By the end of the day, you have to seal it with cannabis. Why? Kalau kita nak faham pasal isu kaki sulam ni, kita kena tengok dari sisi sains juga. Kalau on chemical drug macam syabu, metafetamin, amfetamin, semua tu stimulate otak dengan cara yang ekstrim. Dia trigger dopamine sampai otak jadi overdrive. Mata dia akan terbeliak, kau tahu. Anak mata dia akan membesar, dia akan jadi cerdas, jadi superhuman. Gigi selalu kacip. Dia akan tak tidur 2, 3, 4 malam. Malam buta boleh keluar buat benda gila, kacau-kacau orang, pecah rumah orang. Dan bila dopamine crash, otak dia orang jadi huru-hara, anxiety, aggression. Time tu dia orang akan start paranoid, tak boleh tidur. Itu yang perlukan cannabis for the end of the day. Tapi kalau kau on cannabis lain cerita. Cannabis work through endocannabinoid system. Sistem yang dah ada dekat dalam badan kita sejak lahir. Dia lah akan regulate mood kita, tidur, pain, appetite. Sebab tu bila orang guna cannabis, dia lebih suka relax, chill. Weh, come on lah weh. Nak angkat remote dekat ujung sofa tu pun malas. Lagi kan nak pergi angkut peti ais rumah jiran. Most likely kita dah baring kat sofa. That's the real difference. Cannabis slow you down, makes you reflex, makes you hungry, not turn you into criminal mastermind tengah-tengah malam. But because of this kaki sulam culture yang start with chemical drugs and with cannabis untuk tidur, akhirnya bila urine test keluar positif cannabis je. Then society terus chalk, oh ini salah ganja. Budaya yang buatkan ganja nampak buruk di mata masyarakat. Padahal kalau fikir common sense, yang rosakkan perangai, yang buat kacau, yang buat jenayah, yang kacau dopamine system, that's chemical drug. Now here's the logic. Kalau korang guna cannabis lepas korang guna chemical drug, yes, korang mungkin boleh tidur. Tapi bila urine test atas segala palat yang korang buat, cannabis yang stay lama dalam badan. So cannabis lah yang akan mendapat. And here's the fun fact. Cannabis alone jarang dikaitkan dengan violent crime. Mostly scientific review tunjuk violence tu datang bila cannabis dicampur dengan alcohol. While drunk, kau akan more aggressive. Bila aggressive, kau jadi nak marah. Jadi incredible hard. Probably kau akan doing something out from the box that time. Then bila kau up, test urine, cannabis. Got to be blamed. Padahal bila kau smoke weed kan, kau nak angkat penumbuk pun tak larat. Tak kisahlah kau tak buat jenayah and so on. Bezakan pengguna sulam dengan pengguna cannabis. Jangan letak semua dalam satu bakul. Kaki sulam ni normally guna ganja untuk merepair kesan dadah chemical lain. Itu yang rosakkan image. Meth terkuda keluar daripada badan kita 2 atau 3 hari. Ganja pula boleh stay detectable hingga berminggu-minggu. Itu sebabnya ganja kena tanggung dosa orang lain. Jangan salahkan cannabis kalau ada kaki sulam buat hal. Kalau nak guna-guna dengan bertanggungjawab, bukan nak cover chemical drug.